Lokho sokumiswa ngalokusemthethweni kwebaholi bemabandla kwe-Faith Healing nemango we-Interfaith kwendiwe-ke namuhla lapho khona kuqale ngokuthi kuthunywe-ke umbiko we-Faith Healing kuthi-ke uhambe njani. Bebakhona labendeke dithembiso kanye-ke nemithandazo labaqhamuka etindaweni letahlukahlukene lokufaka-ke ekhathi Council of Swaziland Churches, Baha'i Faith, League of African Churches, International Tabernacle, Islamic Faith, Eswatini Conference of Churches, Church of Faith of the Latter-day Saints, Seventh Days Adventist, neNazareth Baptist Church. Umfundisi Elphias Mkhwanazi we-League of Churches utfundise kakhulu tifundvo tetempilo letikhuthaza-ke ukuthi bantfu basati isimo sabo sengati futhi-ke batinakekele nakutempilo. Mapalane lomkhulu etikweni tasekhaya Nhlanhla Nxumalo amelele yona-ke induna yelitiko uchazile ukuthi lo mkhankaso lona ube imphumelelo nge-embassy yase-United States. This program is made possible by the generous support of the United States of America through their Faith and Community Initiative, which is one of the milestone projects under the President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR. The United States has proven to be a major health partner for the Kingdom of Eswatini. Mapalane lomkhulu etiko letempilo futhi Magagula bekamelele induna yetempilo naye-ke uchazile ukuthi balitiko bayajabula ukuthi imbandzakanya nemabandla kulwa-ke nalolu bhubhane le-HIV. Uchazile ukuthi litiko letempilo liyathemba indzaba ye-HIV sidayincoba njengoba kuyindzaba yethu sonke. The result of the indaba pointed out that there are faith healing misconceptions, gaps and challenges that these practices might bring to congregants, which may be misleading, especially when it comes to access to health service. The meeting highlighted disturbing practices of church leaders, instructing congregants to discard medication prescribed to them, including ARVs. This is after laying on of hands, selling miracle materials. PEPFAR coordinator Longkhondile Kunene yena uchazile ukuthi PEPFAR utawuchubeka naseminyakeni-ke letako kuniketa-ke sive kokuthi hlola kanti-ke uchazile ukuthi batawuphindze bachubeke nekubasekela labo lesimo sabo sengati sekubonakala ukuthi ba-positive banalo-ke leligciwane. We are invested in exploring sustainable ways to integrate the work that was started under FCI into mainstream programming so as to help ensure that the faith community's role in the HIV response remains relevant and active. So for the current fiscal year and the next fiscal year, PEPFAR will continue to support targeted distribution of HIV self-test kits using various faith community platforms and pharmacies. And as part of this support, PEPFAR will buy HIV self-test kits for use by these communities of faith. Labo labaqhamuka-ke kuleti nhlangano letahlukahlukene babe sebaniketwa-ke umbhukuthu wencwadzi lebhalwe-ke ngesiswati lecuketse-ke lwati ngeligciwane le-HIV. Nginohlahla Thwala, Gary Carlos, George Hotel, Kamanzini.